Mbukeli kwithoto lenkulu namhlanje ekseni kusithwehlela khona the daily bread sithatha imgojo kaNkulunkulu ngiprophet hlula amadimoni kwesapha ithule empekelweni la kujika khona emakhumbeni njalo ngalesithathu kanjalo nangemgcibelo sikhathi nge11 ekseni jazela ke bonke abantu labanedinkinga labathingihlushiwe prophet ngishawa indvosa iyangihlupha ngaloyo emetamita avaleka kude lokungilungelako nemali angiyiboni namsindo ekhaya kunembango tibata madilungi lalela ukhona prophet kaNkulunkulu njalo ngalesithathu ngemgcibelo lapha embekelo yakhe emakhumbi uyathazela ngicela ungiphathele umnikelo nganga 150 emalangeni utawuthandazelwa akuprofete akudeliver uphethe lo mnyaka uphethe uhambela ithule kherubhini bephethe busile ngicela usebabukele emakhaya sibapenali singwa senhlangeni. Siyabonga kakhulu Moloyi for this opportunity. Amen. Egameni lika Jesu for allowing us this time. Kulehlelo likhulu kangaka lithi the daily prayer egameni lika Jesu siyafuna ukubukela lapha ekhaya la sibona khona abe usibukela kulena kangwana usibukela komakhelwane bethu Africa Mozambique egameni lika Jesu Kristu sangena khona emakhasini ethu ungakhohlwa lokho ukuthi sicela ukuthi ulike ucomment uphinde ushare usithando egameni lika Jesu Kristu sithi ke Moloyi asingene namhlanje kuseni egameni lengosi singene live lemandla sithi ke keeping holiness egameni lengosi siphila emalangeni nakhona khona Moloyi bungcwele abusafuneki siphila emalangeni nakhona khona mawuphila bungcwele ubonakala ngathi lima ubonakala ngathi wena awuyendi sense live lemalanga lawa waphila bungcwele alwemukeli egameni lika Jesu siphila emalangeni nakhona nasemabandleni ethu lapha sikhona khona bungcwele Moloyi abusaphakanyiswa kepha sekuphakanyiswa impilo letimangalisayo egameni lenkosi ngase uphile bungcwele ungathi awukho westyleni kepha namhla uthi uNkulunkulu sayi nga festive season asikhulume ngendzaba lenkulu about keeping holiness egameni lenkosi Moloyi indzaba yebungcwele it's something lo ipursueako day and day you pursue holiness egameni lenkosi bungcwele Moloyi yende kabulahleke wena usathi ukuthi uyakholwa kepha bulahleke bungcwele egameni lenkosi ugcine uhamba abeNkulunkulu asakadze asala kepha namhla uNkulunkulu angikhulume nembuke lapha ekhaya asanga ma festives lokho ukuthi kuphi la hamba khona akaqhubeke agcine bungcwele asayithi ihlotsheni takhe akagcine bungcwele asayiba nganeni bakhe akagcine bungcwele egameni lika Jesu Kristu ngoba Moloyi indzaba ye holiness egameni lenkosi it is not an option for believers akusho ukuthi uyafuna ukukhetha noma uyafuna ukuphila kepha indzaba bungcwele it is a command waqala wakholwa waqala wasinziswa it is a command for you to live a holy life egameni lika Jesu but noma kujela Moloyi we are living in a generation whereby compromise is celebrated and sin is normalized egameni lenkosi siphila kulesikhathi noma kulabantu noma kule generation la khona Moloyi sono Moloyi noma sono siyakhavarishwa sono siyashuka kodwa sono sibekwa ngathi yinto lengathi yinhle sono siyajustify egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngosiyami kepha uthi uNkulunkulu namhla ngikhulume ngithi ngosiyami noma sekunjalo kepha usidinga siphile bungcwele noma sesiphila kulesive lesikhohlakele nakangaka kulesive lesiduka nakangaka kulesive lesingafuni kuphila buqotho belivangeli kepha uthi uNkulunkulu sine bakhe asiphile sisebungcweleni bakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngithi manje power without holiness is dangerous and a blessing without holiness becomes a trap egameni lika Jesu kulamalanga lawo Moloyi a lot is happening even in the house of God ngoba abantu balanza tinto lengephandle namakholwa akho batente besibabuya bathi uNkulunkulu usita lo msita egameni lenkosi balanza tinto neniso batente babuya bathi ke manje simakathe usita lo desitako uthi uNkulunkulu noma sekunjalo akuphile egameni leJesu Kristu waseNazaretha uthi uNkulunkulu ufuna ukuthi bonke nabakholwako bonke nabamthandayo labamemukela abahambise kwakhe egameni lika Jesu babukeke njengaye egameni lika Jesu Kristu bamhloniphe uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sifundzele Moloyi incwadi leyaMahebheru number 12 verse number 14 my God egameni lika Jesu ngathi maHebheru 12 verse 14 ifundzeka kanjena Ngitamani kuba nekuthula nabo bonke bantu ngifune kungcweliswa ngoba kude lo uyayibona inkosi angakangcweliswa hey Nkosi yami my God uthi lo mbhali yetamani kuba njani Moloyi
Yetamani kuba nekuthula nabo bonke abantu. Nifune kungcweliswa. Bese nifuna kungcweliswa. Ngoba kude lo uyayibona inkosi angakangcweliswa. Uthi lo mbhalisi sanga festive season. My God. Noma unga celebrate ekhaya la uyakhona. Celebrate ngemali ekhohlaka. Oh my God. Celebrate ngemali kungqola. Celebrate ngemikhuba lemibi. Yabe uyenta la uyakhona. Egameni likaJesu. Yes Lord. Lona ngoba kude lo tambona uNkulunkulu angakangcweliswa. Uthi angcoliswe egameni likaJesu. Uzombhala manje prophetic lo mademon. Uma ngenzaba ikungcweliswa. Uzombhali asifune kungcweliswa. Usekhaya la ukhona khona angibapha kunabani le festive angapha ukuphi uzombhalo asifune kungcweliswa egameni likaJesu manje yini lokungcweliswa mprofeti egameni likaJesu kwengcweliswa to be set apart for God noma ke kuhlukaniselwa uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha nithemo lo egameni likaJesu when I'm talking about holiness is not perfection but separation from sin and dedication to God egameni likaJesu mangikhuluma ngeholiness ngikhuluma ngoloyi ngokwehlukaniswa nesono egameni likaJesu unikela utinilele kuNkulunkulu egameni lenkosi lapho uyakhona ekhaya lapho uyakhona ehlotsheni lapho uyakhona emndenini egameni likaJesu ukhumbule bungcwele wehlukaniswe nesono egameni likaJesu ngoba indzaba ehlukanisa umuntu naNkulunkulu isono egameni likaJesu iBhayibheli lithi kepha munye umlamleli emkhathini wemuntu naNkulunkulu umuntu uKristu Jesu egameni likaJesu Kristu noma celebrate bathunga khona bungcwele bakhe egameni likaJesu uthi First Peter number 1 verse 15 to 16 uthi be you holy for I am holy so balingcwele ngoba nami ngingcwele egameni likaJesu akakho umuntu lotambona uNkulunkulu noma tamjabulisa uNkulunkulu ngephandle kokuthi abengcwele egameni likaJesu so indzaba yeholiness it starts in the heart iqala enhlitiyweni egameni lenkosi asangekho umfundisi wakho asangekho umake wakho asangekho umzane wakho egameni lenkosi ngilendzaba ithi indzaba yebungcwele isuka enhlitiyweni egameni likaJesu Kristu inkosi yami akhile lento le asesime kuyikhuluma ke phambi siphi egameni lenkosi asikakhulumi ngebungcwele asile bungcwele egameni likaJesu Kristu la khona sihlobo sami ekhaya kwangathi uNkulunkulu angakusita sita phakamise ugcine bungcwele bakhe usemunye leni prophetic funa ngigcine bungcwele egameni likaJesu Kristu because in terms of moderation holiness gives access to God ukhona ukuxhumana naNkulunkulu ngaphandle kobungcwele egameni lenkosi holiness gives access to God athi uPaul uMahubo number 24 verse number 3 to 4 uthi clean hands and pure heart qualify us to stand before God egameni likaJesu Kristu uzombhala abadandla letimhlo ehlandekile nenhlitiyo lehlandekile iyasenda ukuthi silungele kuma kwaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu but sin blocks prayer worship and spiritual sensitivity egameni likaJesu sono sivimbela umuntu ukuthi alungelane naNkulunkulu sono sivimba imithandazo sifikelele kuNkulunkulu sono senda umuntu angakhoni nekumdumisa uNkulunkulu khona ekhaya usanga festives ungakhohlwa Jesu uyabuya ungakhohlwa usinzisiwe ungakhohlwa uyakholwa ungelokwentako kwende lokumdumisa koNkulunkulu ukwente umdumisa uNkulunkulu uthi lokho edumo lonke liphakanyiswe liye kuye nakhona sihlobo sami ekhaya asithandaze namukele ekhaya ngiyamkhulekela babe egameni likaJesu Kristu namhla ukhulume kanye wakwathi ukhulume kanye ngethi indlebeni tembukeli wathi uNkulunkulu phila ngo asifune bungcwele naye egameni likaJesu namkosi ngisho njalo siphe amandla kufuna bungcwele nembukeli lapha ekhaya senesikhonde ngosi singasekomsuku senesikhonde singasole phambi kwakho siqinise wena lebuhle nekudunyiswa igama lakho kube manje naphakathe amen. Siyabonga kakhulu uphephethe live lesikhathi live libuya kuNkulunkulu uqobo lwakhe leli siqwayisako ukuthi asiphile kungcwele lesikhathi defensive season nangabe uyadada ukuthi ubanjwe sono siyakwehlula sono sikuvimbela yonke iminyango yakho sono senda kusinibeza kodinga lungi nangabe uyadada ukuthi uloyiwe nangabe uyadada ukuthi une addiction noma ngabe yeliphi uhlobo ukhona umqoqo kaNkulunkulu lo thandazela bonke abantu akhethi balala umuntu nethi nje wena utathi prophet nangimi ngicela ungiside ngihlukana nasisono neaddiction utakuthelazela aphize abuya kudeliver akuhlande njalo ngalesithathu nangemgcibelo sikhathi ngo11 ekseni ngicela ungiphathele umnikelo nganga 150 emalangeni ngiyayithola nguwe lo wathi isimo sakho sisikhulu kangakanani phephethe ngicazivele sababukeli emakhaya.
Molo siyabonga kakhulu my brother egameni lenkosi. Sibongene kumbukela lapha ekhaya kusipha indlebe yakhe asiphe idatha lakhe asibukele up to this far. Oh yeah. Ngithi mina ngokubukela uze ufike la khomba ukuthi le message le. Abe inkonze kuwe Nkosi yami. Ngithi ke angisho ukuthi God is not looking for perfect people, yeah, but he's looking for willing vessels. Yeah. uNkulunkulu akabuki abantu labangenasici. Bafuna abantu labathi abaditsha letilungele. Umkhonto egameni lika Jesu. Lapho khona ekhaya ngathi uNkulunkulu emosami angakubusisa akuphathe ngemusa. Uphakame usakuma festives aqinise ekukholeni kwakho. Sidibane emnyanyeni lodako siphinde sonke. God bless you. Bye bye.